pensyai kendet habede bat kanika antmai kamemi habede bat kini ki scheme besi orang mencari inisiatif ka job kat no she's pasngi te keladang shi mana kini ke parlimen kala depas ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act 2005 kaba haktin paring ka Guarantee for Jobs and Livelihood Mission Act for Gramin areas, rural areas. Te Henry ni bakadon kajing persang ban pensuthu padba ba ya kani ka scheme she's pasngi la pendono. Henry kamlong kumta amdei baka scheme she's pasngi kandono Henry menta ka scheme she's pasngi amdei sho tang she's pasngi tamot ninyo no she's parsanski. In fact kanwara kajing mentoy ya kitu kibri batrai ya ka kibayo ay kanika ya kanika scheme lemba kitu job cards tamot menta kilala banyo namta she's parsanski. But the pipet ba menchwa ya kanika scheme lash pentrai betang namta kitu kikam man benchusna kitu kilenti singkin pasrong nei hakani ka an ka batamai amsho tang benchusna srong nei la include yaki other factors so menta kalong pro developmental tamot kila menteri namta ki school kila menteri namta kinu ki community infrastructure ban uplift ya ka jakan tu ti kaladon ka jinpan kala habe de baka funding pattern ru khanyat menshwa hot ka baiting ka betang ka sarkar kami nei menta namar ba ka judi rukom hi bakanu scheme ru bakanu katu ka jalaru ka deban dan ka jinpan baiting kalam te namta ka meglia juni namar bangi hap special category state tamo ka funding pattern ru kanlo 90% ka sarkar kami 4% ka sarkar jilla namta ki baitiar bat ka baitre te kani ka pensyai ba kani ka scheme hi kanong ka ban ai jiman toy ki ba te kanu ka attempt ban ong ban pinsku tho bakla hi kadi ka bam shisha bat limba jong phigila patai ko bor hi nakalyang ka party ka ngiko ban penskong tho ba kani ka scheme ka banora shibun ki jiman toy ya ki pat nong sosno Kalau kung bawa ni teman pengkala karte ne ka scheme thamai kaban warra ki batamai no ka main objective hi ka phang hi ka long ba habangiya ka takalunti jong ka develop India la ne Viksit Bharat kani ka scheme she's pa sanski no kani ka scheme she's pa sanski kan persang ban include lang kita ki AKA ki ban yarap yai snong lada kani scheme ka pentrai kam hak tu snong tamot kumungi asnyo ba menchwa phi haba yede ba watershed management lani ka forest management kamlong inclusive re ha po tu scheme shispa ski ka bomchwa ne kani ka scheme ba shispa san scheme ta watershed management ru lalong inclusive angta tamot kanu snong lada ka don ka proposal haba yede ba ka watershed management kala ban include kani ka scheme shispa san ski but kanora jimentoy ya kitu kipat ba jong ka tu snong haburi pa ka agriculture. Actually la design hakta omba kapor rep kanya i kapor kanum don kanu jing tho in fact to ka grace period kadon bakin nong rep la aila iki nong rep bakin pentulun ni ka kam rep jongki haka to kapor bakira haki we kiski kanya kata kaski ka shispa absence jong kilyang persyahi ka diban persya bat ka basungsi kalong bala ki persya kai ka bawra jimen toy ki padba hoy pi persya kai kaba pidiwan persya sui ha nei ka ka bawra hi jimen toy ki padba ban persya hi tamo kalong ba pi persya ki padba lada shispa absence ni ka bawra ya kata employment guaranteed employment nam taki rural nam taki nong sok snong jini ha to ki nong gadong lada shispa absence ni la guarantee ka bawra jimen toy lada ki persya kata tingin ne kan ki show pattern ka barim ne habe de ka material cost absent percent ka betin ka state mentally both material and labor it has come down to 10%. In fact in a guaranteed scheme even the state's participation also is a must 10% in fact namta special category state kum kajangi 10% is kabajuya lang haman ki scheme complete reduction of misuse kan done namar menshwa hindi kam don monitoring mechanism
mentakan niat be digital monitoring tamot habedi menchwa kumangi tip ba menchwa wat digibri kibam dan syuk kibal akhlak kidang dan kerteng hapo ka job ka kidang dan gibadro there was lots of loopholes temata kata kani ke mechanism ke bertemai kan check lot kita tamot kanum dan syuk kanu ka loophole bakan dan kajing pondon kam bakla ya kani skip Aduh, nasai ki pa no sok stong ko megalia ni kimdi syuk ibang sadin kidi gibri blatik la sai ba kanu ka scheme hi kadai kajing baiting ka na ka sarkar kami barhapo kajing alam jong menteri rang bado o Narendra Modi kapau syai mentahi bakari jungi kakil namar baki kam babha bakani sarkar NDA hapo kajing alam jong parti BJP katrai naga mentau pa kumbaga juong hi sab ka vikas tamut ngi penur lang tata aduh, ano? ki habedi bakata ki unit jungi haman ki constituency in fact ni don ki mandal committees ni emphasize ki bakal di bandon kajing budin ya kajing pentri kami ki schemes but kajuyai long but ada kadon kanu kajing pendon kam bakla ni juyo ki tip kita bangi persyang ba kumno banginti banyak ni wat banyak krang bangin yo ban correct iki at the right time menta nakalyang jungi nakalyang ka party hi ngin sa ngilada ya kren ya ki district president jungi menta ngin sa haman ki district in fact haman ki constituency kamtam ha ki constituency ba kani ka scheme shispa absence ngi kantre kam ngin light ban panchayat pa ya kanu ka jing panstu bakla lane ka jing bam skong thu abe de ka sim ngin light ban panchayat lamba ki mandal committees